Sada će Lena da radi špagu. Stavi ovako kao ruke. I kako boli? Znam, to se i meni dešava. Nek Maša Radovanović nek vidi to video, nek stavi like, obavezno. Da, i svako ko bude... Pozdravljam Mašu Radovanović. To je moja komšinica. I svako ko pogleda ovaj video, neka stavi like. Obavezno. I Maša Radovanović, obavezno Maša. I Marija Žeže i Jana... Dačović. Ćao. Ćao. Goodbye. Srce. Ajde spojim ruke.